जय माता दी जय माता दी chibai wele Messi India tour zetchu soye lo hat khop maya aron thlen hlima tang to in Kolkata airport ta khatiang khan ani de nok to ti chon kholai dung tluanin mi puidan lom zian tilanga Kolkata Salt Lake Stadium a po khatiang khan mi puidan du anginan mu thei lo tin rei lo te in lana mi pui thien remin stadium na sa takin an soi sajui ta an suwa samjui ta ani kha le chuan ka thil thlen nu khan mundang tanga Messi hi kalkol le a Hyderabad ate akal le a tin Gujarat lama te po akala Telangana Chief Minister nena an video por internet ala lu khat ne hle ani Yeah, the ball with Messi. Oh, the pass was far enough. The pass was far enough to beat the goat right there. The ultimate moment. Hyderabad lama hi chon mi puite han lungoi tho khat le na shiata Messi po an dongin an muwa tin a ball khoilai te po an mu the ni Telangana Chief Minister hi Revant Reddy ania ani hi ball khoya zeilu tuk bik lawa chu chuan social media mun sang sa pho pe jan tu fa pa nge moni don ni ten tia chu tiang ve chuan bo ro ka nei hat ani hei kan soitel lok tu pakhat chu India ramaron kala tiang han lo bhoi pui hut huta tiangat politician ho lo in rol ve sak khi kai mu nom ka ti vak lo ti chon Messi hian thole ni zan ni som paruk zan khan Jamnagara Vantara atloa Vantara hi wildlife rescue le conservation center ania ramsa te an hum halna te an chan chuat te thi mai tur te hang an lak lu na an da khom na mun lian tak mai kha ni hi Anand Ambanian sangni somni palia adin kha ania Prime Minister Narendra Modi an ahong nge ni Anand Ambani chu in nei lar de mai kha kan Chief Minister po azuk tel ve nge kha ani hian tiang hian ramsa te chan chu na mun ramsa te an da khom na mun tur mun ro pui tak mai alo bot saya chuan heta hian Messi asom ve a hemi an som na chan hi an animal rescue center he an rescue center na sa zo ka vor la na tur khovel pum ho pa alar theina tura an malak na pakhat ni in media ho te chuan an soi ani he thila hian he huna hian thil soi hlo tak mai oma chu Messi hi he huna temple a hian an Hindu puithiam te in Hindu pathian ma in thoina an hlan puithiam te kara lan ve in thil sang sang ati ve a hian social media ti alu khat le me kani जय माता दी जय माता दी जय माता दी on po an tiringam lo ni kha aleng po ni sela hei Messi chuan tiang hian Vantara a kalna chuan alaya khan temple lian tak mai oma kha temple a khan tiang hian enge mon lo boi puya an puithiam thil an pathian thil ti mai tiang khang khan lo ban lo puja puya
tiang hian an ti ve lop lop maya he hian se lo hle maya Hindu ho an lom em ma chuti ruale ro chon Christian te abdik takin conservative Christian te an thinari ma tin Messi fans tam tak te pon thinari ma an ril ru na a tu mandem om shan lovin ka ria amaro chu chiang de wagan soidu pakhat chu hey sa pho nampui kan tiang ho hi nampui kan ti kher lo po a conservative ho big ti lo chu mi raman kalte mi khua an va kalte mi inan valente heng reng reng a hian an sa khothil hemi an sa khothil chi aponi lo an culture thila bet ho an lo ti pui hian an nar ngai lo ani hi in welcome na anga ngai thena ni as vai ho culture a po chu chu ani thina chal lo no isente hotel chang kang de wa te chun an mi khwal te chalan lo no isena tiang khan par thi nen enge mon lo song bol thina tiang zel kha ne ya vai ho Hindu ho phei chu an culture nena in zom tla tang khuan thila kal thina ani na taka chuan heta vai ho kan ti te an local hian namdang te pon local hian mal som na lo hlanin pui thiam in lo tong trai saksela an lo nar bik lawang khatiang che khan sa pho nam pui ho reng reng tele miril ru pui tling miril ru zau kan ti ho wa khuan conservative tak ni lo ho khu chuan heng mi ina an sa khuana thil te an culture thil te an som hian an bulan ron ti ve hian an lo ti pui ve mai thina an lo zom ve mai thina chu chuan kha sa kho kha ran va in tulu ten va in lalu tai te na po ani kher rawa hi chu tun laia conservative lo howa chuan khovel pian ken pakhat ani ve to tlat maya a tha kan ti don nge thalo kan ti don nge a bible zonga thlir chuan til tha chu ni hau lawa Israel te laka pathian ina ati thin anga phei chuan lom lo viau thin amaro chu ka shelo le kan khovel ma nia in ngat ani towa tiang hian kan bilar te le milar lo te vlogger te mun sang sanga tanga India ramaron tlo reng reng te an lo welcome dan te tin thil an lo ti pui thin dan te coconut so ke ti te le thil sang sanga hian mi sa khoti dan hi an lo ti pui ve mai thin an bularem changom chon chu chu ani jon polite nan nga ya enge in za ton nan nga ya culture zong zong te le sa kho zong zong te an za na lan tir nan an mang thin ani amaro chu Christian na tak tak han ngai to chuan Christianity von him du tu te tan chuan hei hi chu thil tha ani lawanga thil mu nom tak po ni thin lawanga ti du tur chi po ani lem lo amaro chu soile soinu nampui teril ruwa chuan tun la ya chuan tun ma tang to point ani mi culture za na ate mi sa khuwa enge Hindu culture enge Hindu ho hian eng the tiang hian eng tingen om thin he an pathian biak na ani em ti lampang ai chuan en ti dan ve re nga di hei chu kan han ti pui ve lob lob aniang chu ti na ang mai kha ani sipai lama te po ni tho hi Christian biak ina kal huna chuan Hindu te pon kal veka tiang khan mandir kal huna chuan mandiran kal kha tiang zel khan en tluk tan na India na akal pui thin dan atum apo hian chung chu ani ve pakhat ani. Thank you so much, Mr. Messi, for coming to Vantara and being with us in Vantara. Really, it's an honor to have you. You're a legend. You're a living legend to many, and you are the real GOAT. You are the greatest of all time. And thank you for inspiring everyone at Vantara, and thank you for spending the whole day at Vantara and inspiring all of the team Vantara to do more work selflessly towards animals and towards mankind. Thank you so much for coming. No, muchas gracias a ustedes por este día. La verdad que lo que Guantara es hermoso, lo que hacen por los animales, el tratamiento que le dan, el trato, cómo los cuidan, cómo los rescatan. La verdad que es impresionante, que la pasamos muy bien y nada, agradecerte por cómo nos trataste, todo lo que la comodidad que nos hiciste sentir y nada, seguramente lo visitaremos otra vez. Muchas gracias. Thank you so much. Jai Mata Di. Thank you. Vantara chanchin hi kan soi bel lo ka so ta khan sang ni som ni palia din kati kha sang ni som ni pali February thla tanga buat sai tran ania hei official takin te chuan kum sang ni som ni panga tun kum March ni li khan Narendra Modi an ahonga officialin Jamnagar district Gujarat om ania akho om na takhi motik khatvi khuwa ani hei hi a bial azaw zong hi
acre sangthum zanga zeta zaw ani Reliance Foundation ina a enkol ania ramsa te rescue na turte chanchua na turte tin an enkol na tur munte dam doi mangte an enkol na tur munte dam lo an enkol na tur munte le rehab patara an man tur ani tuna hian ramsa noi khat si nga zet anom meka species rang rang hi sang ni chuang anom ani mi puinol pui tlo the siam ani lawa tuna hian tlo tupa ngai tu man lo om lawa official zoo ani lawa public zoo ani lawa pholana ta na siam chi apo ani lawa an soi to ang khan rescue home ang deuh ani berchu Messi hian vantera atlo na hian adan tambani hian thilpek hlutak mai apea chu Ulterior Richard Mille RM003 version 2 AC edition a presena he sana present hi $1.1 million man zat mai ani thilpek po alin pe hlut trau khop mai a hausa nge chun an som lut le the mai zel ani hi engpo ri sela hei Messi chu a thian te pani Suarez le de po tenen dian hian an daron kalania India rama puro kanon neilian emema an hodon na ilama an in thoi zeu mai boka in thoi nan lo tel zeu mai boka Christian an ni loma conservative Christian te tan chuan mu shom viawanga hamaro chu Hindu te tan chuan thil lom takan culture an lon za sangna anga ngai theni akeni po he ta sa khodang betu te na kan biakinan ron kalte kan enge kan governor ina biakinan tlote an lom thinem kha atiang kha ani thina an lom viawin re noma an ni chon culture za na anga an ngai thin kan ti kha chu tiang chuan Messi te po hian chu tiang he huin an ngai na rin om lawa he Hindu culture a hian he Hindu sa kho hen an va in leta an va in tulu ta ti na po ani berlem chuang lawa an ni chon ril ro zaw na lam zonga thil an thlir thina wang te po ani tin min an ti lo pi kha nuam lo ve deuh thina ni heng ho tan chuan ti mai tiang eng po ni sela heng Messi lo po hian footballer zinga po soi hat lo om to thina nikum lam khan Mohamed Salah kan thewanga Liverpool forward ania ani hi Egyptian ania Muslim ania minga tang po chiang viawa Christmas don khan an chung ko khan Christmas thom no tenen Christmas decoration tenen Christmas wish kha ati chu kan post ania hakha soi a hlo hle maya Christian atang te point soi hlo atin Muslim lamte an thinarim em mai boka comment lamte po chiar angai nom beb khop maya chatiang chu alo thleng to tin heng lo po hi Cristiano Ronaldo mitam takin Messi le Ronaldo an khai khen thin tunge ro puizok te in hel na top theilo Ronaldo po hi hei tuna hian a khelmek na country Al Nassr ania Saudi Arabia chu khovela Muslim ram poimo ber te zinga mi ani a poimo ber hialang chu tiang ram ami chu ni Ronaldo celebrate dan Muslim tong trai dan angina tong trai ti te tin Al Nassr goalkeeper hluin Ronaldo hi Muslima in ledu ti chung changa soite khovel ti te lo lu khat to thina ni poni sela hengi chu Indian na ani reng do na ati tu ten an lo ti to miau sia soisel na le katiang kha engtingen don solang ti po an sai chualem lo chon hriat thiam po a har khopin a riata ding hian an ni chuan mi culture an za sakna anga lantir na ngain thatakin mi thil tiang te anti ve mai thin ania keri mi zo te nge po vairama na thako om thin te heng ho te po holy vela chuan an loin noi ve chei choi zel kha hatiang hi thil ni dan ani kanom muna zirte kanom na muna zirte hian kan ngai dan te hi alo dang lam thei viau ani ti te po a hriat thei ani heng thil rang te hian alan tir ve viawin ka hria eng po ri se in hial na chu a top thei karing lo heng chung chang a hi chuan engei ngai dan comment lama in lo soi ve don nia In our religion, we see God in our animals. I would like my great-grandchildren to see all species today existing in the world back in the jungles. So giving back to society in form of a modern Noah's Day Ark. My aim is to create a haven for endangered species in Jamnagar here.